falo fia e ai se whawhekai anga le kakalo manga onga ma kele fo ia aisi ale ai ama se alofa o mai whaamai ai vali sa puko le mau kakalo o umale kao le loku ai sui lau whangu maso kangaka whawhenga o umanga kangu le sami ula e le fia le tua i le kangaka whaamorunga whaalongo i upo le pese sau ka ko kukuli ma whako ese Jehovah wa matu salamo wa matu soli autura fono o matu loto e maa wa matu faya yang asala Jehovah sila mayane wale ai lava so matulele o moto baumata amio masese no wali famana lo mayane umalengo kwa inga mosele iyo ikanana Maliusi koya inga sela uos fuluong kausanga Ula ima Yosua sa ule kwa e makaala Sau oise o uso se kai ka e whainga malanga Ayai se sasi ngai kei lole whaasalanga Ave kua pā whaile ngu e kongi i maa Kongi le whao kange whao a vale whaikaanga Le olai whaababau ua whaaka mai kanana E le mawhainga e sao ai pe a e le salamo E le fia Yesu i le kangaka loko malo Le nilo mai kokongu ngai ku ia lo vai se maa Manga kua e vai si vapi api o le awala So ia le kaukulei Pe vai fua se kala e wha mangu ai se okei Wha maua lalo ko a kuli ma whako ese Liu alo mai alo wali i wha mole mole Wha mole mole Wa matu salamo Ia malu sa tātou wā tunu Ia o le whaatalofa atu I le sofa mon malo tātou li whaola Yesu Keriso Ia iu bom whaion tātou au lia mai aile nei tai au fou Ia pole nei vai as fou Lona alofa mananga nei ia wau taitonu Ia o paula valeo le suafa Ia o mawhaion tātou tintau nu mai nei aso mol mai foi so o so i fua Ia au se ola vai foi rau au na Ia o tātou toi whenua i tātou po kalami masani Ia o le Usu Seu ma le Loabay Ia o te whaatalofa atulai i pa ia man mamalu Ia o se tātou wā tunu Ia o mamwhai ona mo mai whaasalalanga tu sao Ia alau Loabay tau lātou tātou po kalami le Usu Seu ma le Loabay Ia i le nei tae au whaafitai tele Ia i le mawhata mai whaafitai foi Ia i le whaangaina foi lau o nanga Ia e whapena ona moli atuai foi Ia se whi awela ngātai lea tūlanga umalava O le mai mua mai so tātou watunu E whafoi lalvi inga ma whaafitai Tātou tāpa au sili langi O wau taitonu Ana le sea noa lo tātou utua Tātou te le toe au lia mai le amatanga o le neiva yaso Fia ngai foi o tātou watunu Umwhai ngā malolonga Ia o tiutem ngā luenga foi o lava singa Sa fia ngai ma le malu le atunu Ia i le lava yaso umwhai atu Ia ai whaafitai lo tātou tāpa au sili langi Ua tātou wau lia mai le nei tai au fou Ia i li se ola ma le malosi Whaafouina Ia i le nei tai au Ia e pei ona masani ai Fia lava la auto o ona ele ngatai leo tātou por kalame Ia tuina atu fo isina mau Mai la fionga pa ia le atua Whaamalosi ai fo ilo tātou sāvalinga li neva yaso Ai le ngatai leo o le nei yaso fia ngai fo tātou atunu I tutem ngā luenga O se upu fo i mai la fionga pa ia le atua Ato nu efsosoani ya o efsosoani ya tau mai au mai fo isi tali so o se fesili po la lava se fafitau ni fo tato no fo mai tato ya o le fio pa ia le atu mo me le tali mo o mau o le tusi filia mo le nei tai au o tato mo alia ile mo mua korinito lo na mta upo sfuma tolu a lo na foi upo sfuma tolu mo mua korinito lo na mta upo sfuma tolu a lo na foi upo sfuma tolu fa perfecta wina a ole nei tu mau fa tua mal fa moe male alofa o na mea e tolu a ole silio mea uma ole alofa amen te mai a ole nei o tu mau o tau il fa tua mal fa moe male alofa
o nā mea e tolu a o le sili o nei mea uma o le alofa. Amen. Ia o tūlanga nā o lo i e whaamalosi i o se whiau me le whiong pa ia le atua ia e taita ina i fo i tātou savaringa le neva yasu a le ngā tai lea ia o le o ngā tutonu o le nei tausanga o tātou au lia mai i le maasina lona ono lea o tātou iai le nei tausanga o nā tātou ngā ile le tātou whaamalosi le nei tai au o loo whaata ua o loo whaamamafa foi ia le tala noa mai ia al tātou mau tau ave po le whaamalose nei tai au i le tusi a Korinito ia ona o le alofa. Amen. O loo whaata ua mai pe whaamamafa le tala noa le tātou whaamalose nei tai au i le tusi a Korinito i le alofa. Amen. O le alofa o loo whamai ia tala al apostolo Paulo whamai o le whaamoe moe o le whaatuatua ma le alofa a o le sili o nā mea uma o le alofa. Amen. Ia waile e leiti o fo ia tala no mai tu se Ioane fa tu tala Ioane o le saunoanga le tu mai o la upolo a inga le nei ia o tou fe alfani pei ona o alofa atu ia te o tou. Amen. E pe o tu langa le e o lo fa mamafa mai tala no mai lava le fiong pa ia le tua mai le fenga tu waianga i me fenga fo o le alofa. Amen. Fa mai tala Peteru mai tala Peteru ia mua i mea uma le alofa ia pena ona nau le tasi a wā o le alofa e ufi ai le anga sala i tele. Amen. O le whaamalosi lau le nei tai au o loo tala noa mai le fiong pa ia le atua i le alofa tu noa o le atua. Amen. Pe ona mai tu se Ioane mai ia o tātou maua le alofa whaapei ona ia alofa mai ia i tātou. Amen. Ia o le tūlanga fo ilana ia tātou malama le lei e mawhai o le tātou fisili o a tūlanga o ma tātou te ilo ai le alofa maleanga le lei o le tātou tua ia i tātou. Amen. O le nei tai au o lo wala whai mani nei tai au le tasina moli mau o le alofa o le atua ia te oe ma o lo mae ai o ngā luenga matiu te o le aso ma le aso o ina e te ilo ai le alofa maleanga le lei o le atua ia te oe ma o le tātou whaamalosi nā ni aso o le pito sili o le tā ua i le alofa malanga le lei o le atua e toi maa o le awina mai lea o na halo i tōtas ni ia maliu ia mo tātou se mo tātou wangasala whaamalosi na nei tai au i o tātou walolofa i tātou usu atua oi o ai se o mo o mia lau fisosoani awane i tau fia lo au fia fisosoani awane i tau fia lo au alofa e whapena na e fisosoani se tasi o mo mia le se fisosoani o le whaamalosi na nei tai au mai la fiong pa ia le atua i o tātou maua le alofa o wafa mai e ufi mea umalava i le alofa. Amen. Ai wha mai le tusi a Korinito nei tai au e ui lo whaatua e ui lo whaamoe ia te oi a o le silio na mea uma o lo alofa. Amen. O le alofa i o tātou walolofa whaapei o nā alofa mai o le tamā o le langi ia te i tātou a wana ia fua ina o nā alo pele e toa tasi na ia tongi ola i tātou uma a whaapea la ufua i le alo e toa tasi o le atua tātou whaola leo Yesu Keriso ai se aile mawhai i o le tātou tu watu le tātou tau au tu watu le tātou lima e fisosoani e se o mo o mia la fisosoani o le alofa na o lo tala noa mai i le atua ia ili nei tai au e ala mai lana fiong pa ia ia tu maupea ia te ia na vi inga matatu nei se ia o i whaamavau lava. Amen. A le tātou taina statou pese whaamaolunga i nei pea le vi inga o le atua ia ili nei tai au. Mam, le ua o markei se supo. Ia, le lei. Ke lo me lo ngalo. Ngalo spepe. Ia, saulo se kama como e escape. Ave mai. Is there anything else? Le ai paunga. Okay. I'll be back. Ia. Lay out the key. Hey, Hi. how's it? You alright, Ty? Where are you off to? Just gonna go do a fuck off for Mum. Okay. Hey, do you want anything from the shop? No. San, wala tuwal tātou hainga.
tamalelei palongo I upu o uma na whai atu o pasanga whai a onga tau mawhai awal wha vai tele to anga whai lau tatalo I le tua I so ao manipo le whaatasi le tua maoe tātou pese Alo I o whai vai a manu ia Aua e te loto vai vai pea o mai whai na tā Lua te whaatasi ma le atua I so o se ala e te uia No uatali ia e whaalongo mai Ila une upu o le a whai Ia e nofo sauni Awa e te solo muli Ila o whai unga ua whai O le lalo langi nei E tumu I mea masi E tele wha o so songa E vai vai ai o langona Ia e loto tele Awa e te fefe Aluma le fia fia Lo uatali e manuia Alo I o whai vai a manuia Awa e te loto vai vai pea o mai whai na tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala e te uia Lo ua whawhine se I e whaalongo mai I le maupu o le a whai Nei e manatu mama I loi matau lo tina A o e folau I le vasa loa loa E whainga tā O oe e malua I le a inga nei Lo ua whawhine se alofa whai le lei Tā ai e se lau whala Tu e se le alunga Whaamalo si mai se ia o I le taununga Alo I o whai vai a manuia Aua e te loto vai vai pea o mai whai na tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala e te uia O mamanga lo uso Alo ye yo whaiva I o rulu maka wholau lo wha moe moe awa le kaua Ia kolo loko ia manga kua lo ku I le muri papanga A makua ngai a inga ai mai se la whanga Ngofka kalo kapua I whaaroloa le ala Awa lau savalinga nge I kuia lo vai se maa Lo usa whalongo le lei I le au ngangi a mama papa Whaukuanga e whai mo e kua I mangu le whainga malanga Whalongo le lei mai manga kua Alu maamu ngai ka makua Awa ki fefe loko ke le o e le lupe le a whalele Ki ke ele fili ki ke ele pia Kamo e sapo le mangu ia Ko anga le loku ko anga kakalo Awa nge ngalo la kuspa ia Oi se sone se awa ki kangi Ke makaula I le kua le langi Whaamaro si o e le koa Kau le kaua mo Samoa Ia wa ke le ngā whaukuanga Ke o loko maloa nganga E sa uaka whako whai e kuia o pai o kawa Alo I o whai vai a manuia Aua e te loto vai vai pea o mai whai na tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala
Ia te whatalo whatu pa iwan masu tātou tunu ia i toi tari umai o tātou po kalame o le Usu Seu ma le Loabay ia i nei tai au ia e whatalo whatu ai a inga uo mai masani ale ngā tai lea pa anga umal tātou po kalame o le Usu Seu ma le Loabay i nei tai au whatalo whatu maofolo whatu ia tātou po kalame ia i latou umalawa umwhaina mafuta mai ia pa iwan masu tātou tunu o maleifo mai i nei tai au fau ia tātou whafo i rewi inga mal whaftai tele ia tātou tapa au sili langi o na olona alofa melona ngalele ia pei o whamalosi nei tai au mua whamaila whiong pa ia lea tua e le aise mea e tasi mawhai o na tau fia ia lea alofa tu no lea tua mo e ma amen me o ia ngelu e o i mea ilunga e o i mea ilalo e le mawhai o na tau fia lea alofa o lo tātou tapa au sili langi ia mo i tātou uma lana whanau ia inga lai fo ia te ia ua mwhai on tātou dia mai nei tai au fau ia e whaupopo i aso tātou ola ia whaftai tele ia i latou uma ua whapena ona moni me fo ia lo whaanga ia i tusai fo i tātou po kalame nei tai au good morning Samoa ia ua mo me whasalalango tu sao ia i tātou ofisa au tu ia e Loabay ia i whale lau niu nei ia le nuu o teine au lelei ma tama au lelei ia ai fio loloa ia le au lelei ona awala ia au lelei tai au whatalofa atu i a inga ia uo pa aka uma umwhaina mafuta mai ia le au whapena ona whatalofa mai fo nei tai au good morning Meli i te mori o fau mui good morning ia o lo whapena ona mafuta mai Christchurch New Zealand ngai Iuni le au sa tanielu ki ta alofa Loabay ia whatalofa atu foi ia le pulenga ma lau whaingaluenga le Loabay ia i lau sunga nei tai au whaftai tele mafuta mai whaftai foi ia le mo alofaanga pena ona moli mai mo tātou au whaingaluenga tina tala i o sia vi ia le atua nei tai au fau ia ua ia whaupopo ia i tau soifua ma le ola whatala whatu tātou ofisa whasalalau ma lor soifua manuia ua ala whai manuia i tiute mwhaiwa nei tai au i tau taifo lau le atua ma i tātou malawa ia manuia ai tiute mga luenga lo whatu tātou ofisa whasalalau e watu i Brisbane, Australia manuia tai au whaftai tele ia mo lo whaanga whamania whaile atua i tiute mga luenga ia whianga i fwoi masio tātou watunu ia lo whapena na mafuta mai i Brisbane, Australia ia lea ua monu whelo whaanga o seo anti ia meli i James leo whau mui vi ia lea li i le asfou i le ola malmalosi please mamoli atu o lo whaanga tu mai moli o family whale a puna vai tele si usenga fotuari i family vai lele ia enta whau mui family ia isa fotu sa vai whaftai tele God bless ia whaftai tele mo lo whaanga ia tai tonu lo whafonga mai fo istoa aina i nei tai au ia e tu sai foi malo whaanga o lo moli mai ia mai Christchurch New Zealand atalo fatu le uso ia tai Creighton ia lea ua mafuta mai foi nei tai au shalom families and friends just give God all the glory glorify his holy name forever and ever whaftai tele mafuta mai uso ia elenga tai lea o lo whaanga moli mai foi ia i tātou ofisa whasalalau televisa sua lea ia pati mai ia o taitonu ia la foi mafuta mai ia le sunga ia televisa sua nei tai au Juliana Maunga ia le foi ua mafuta mai lunga tātou live ia le ngā tai lea o Pastor Teni Teni Seli ia whaftai tele ia le mafuta mai Pastor nei tai au ia lo whapena ona i o mafuta mai i Melbourne, Australia good morning and blessed day alo whatu whaftai tele maunia foil nei aso whatasi le tua ia manpa ia manmaso tātou atunu ia tūlanga nana nei tai au nei Samoa ia lea ua whasu malaiva minute te ai nei lei tūlai se fulu ia i Samoa nei ai o loo matua mana ia le susulu o le la i Samoa ia o te tantonu ia lo whapena ona whengai fwoi si o tātou atunu tiu te mga luenga ia le amatanga fwoi le nei vai aso ia ai le ngātai lewa o onga fwoi ale whanau ia inisi o tūlanga o lo ia in tātou lockdown nei taimi au le vi inga fwoi le tua ia o tātou au lia mani nei aso fwoi
tele tulaga o masafia ngai se tatou atunu ia i le lava i aso e le ngata fo i fono safia ngai fo tatou palemene fo tanga tatou palemene ia tala no ina lava le paketi ia ai le ngata ilea ia o nisi fo i tatou safia ngai ma le ngata fa mana tuina o aso soifua ia o asfanau ia ai le ngata ilea ia o tiute masani fe ngai tatou atunu i le aso ma le aso ia o losi to ese le foi ua mafuta mai i le taiao ia ai le ngata ilea ia o steine lea whaingaluenga ia lili sa mamorio lea e mafuta mai malo lava vai salofa atu sa mana rental Joe and James mol pol kalame whaftai lava salam anuia nei aso atasi le tua mo tau ia le tua ilalo ia le whaftai e tatou pisinisi ia lo lango sua malosi ia i tūlanga uma o le tatou pol kalame li nita au ia o le tatou pol kalame i le Usu Seu ma le Loabay ia lo lango malosi mai ai ia le fionga ia le atau a James up ia ma le au whaingaluenga atoa ia a le Samoana car rental ia i mata utu o lo ia la tau tua ma la tau o nanga ia i le malu le atunu ia i ta avale le rent e whainga e su ia pe afia rent sau ta avale ia e te whea wai e fo i Samoa nei ane ngata i lea ia o le asia se fo i ainga ia ma whaalawe lave pe ona ma sangi iso tatou watunu uen whai olo i whala tau tua ma la o nanga ia la tau ta avale whaatau motu ia e whaina e su e tanoina ia se pa u lava ia mai le au whainga luenga Samoana ka reto e ngata i lea o le tatou Ako Group o lo ia ile Ako Chemicals ia o lo ia la tau tua iso se to ainga vaila au ese ia whapena o le whamamaina o lo mota ia ma lo lawa ele ngata i lea o lo sa o lo whenua ia e mwhai ona la tui mai la tau tua ia mo le whamamaina so se vaenga ia ma so se vaila au ia i so se tu ainga e te maua i le Ako Chemicals o lo e whalato tau tua i le tūtau engineer Ako mechanics e te su iai ia e pewhapio i se whaale tonu o lo sa ia ave se isiaki e le Ako mechanics ma o fwoi na maina la tau tua i na mamatu tatu tunu au ne whangalo ina fwoi a te oile la tau mana i restaurant ia lo i le o ngā tonu o le taulanga o pia ia e te susu iai o lo ele lato o nanga ia mo le ngā sesenga le o tau mafa mo le mamalu se lato watu patalo fatu i ave taxi ia ma ave pasi o lo fa pena ona fia ngai male tato timona lato tiute masangi ia o le fafueina le o tato taavale i lungo ala tele vavi ia fa mole tau sisi pea i le sawa fa tapulaina pe ona fautua mai le mtanga luenga leo au ati tamu fai e te vave ia pe te tamu fai e te vave o ilo ofisa ia po fale aonga fo ia whanau ia tau tua nama o e taunga lemu ia lo pela fen mafuta mai o liana malaimi ia i ta so live le tai faftai telen mafuta mai ia ila to umalo fa pena fa ngai no le tatou Facebook page ia po lunga fo le tatou YouTube channel ia whaaftai tele ia le mafta mai nei taimi o le a tai natu sa tatou pese ia no fo fi maria e fo ilo tai au nisi fo ila tou fa pena ona fa amuni tatou moto mawa ia pese nei mo tou ele ngata ile o le mamalu se tatou atunu
na po Mamea watutuku mai ima o Whaano le mawhau tele o pale sa E o la whaapau Ai ono le tuina nau O komisai o le mawhau O isi ua sosola ata Ya ina i whanau Meia sola soi fuanga Te tele o tangata o lai le whaita anga O nisua o lai le mulilua Wa sola atia i o siona to alua Wangalo ua le tautonga Le tautino ai I le whaai poiponga Wa le kea i ai Ai whaamali e o mana onga Aua le whaoava E wape umai o siongola Aua le o la whaokange Ale wai se o whaalave Ta upa le ai nga manu I nei winga le mana ya Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Aua le whaoava E wape umai o siongola Aua le o la whaokange Ale wai se o whaalave Ta upa le ai nga manu I nei winga le mana ya Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Kelele suinga wai ai Samoa Kama ukengi kuyoi kamaloloa A uma pinge malo o makukua Kore tia lai La afuri I le lua O isi ua lekea O oia lava o se paiava E o ino o kangela Kele kukuma mainga O kele kusi lima O so uola fia mama A o mea ono o tukutu I loka kusi o si o maunga A o le ngafo I lava ke iloa Ai ke musu o e ke kautala Ma le pa a iloa te I kautuku ai Ka mea makanga Aua le whaoava E wape umai o si ongola Aua le o la whaokange Ma le kukuku wai se o whaalave Ta upa le ai nga manu I nei winga le mana ya Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Aua le whaoava E wawe umai o siongola Aua le o la whaokange Ma le kukuku wai se o whaalave Ta upa le ai nga manu I nei winga le mana ya Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Tātou malolonga ia mo le tātou pōl kalame ia ai whawhataitele ia I lātou umalama ia whapena o na mafuta mai le tātou Usu Seu ma le lope ni tai au pe ona iai ia le uso ia Rastaman ma no soifua ma lo tau tua tunu ia o manu ruma tau I nei ia alofa atu tātou ia tātou a inga o malawa I Samoa whaamanuia le ali ia o tūlanga na mon mei fwoi alo whaanga ia o le uso ia Rastaman mo na a inga o malawa I Samoa nei a sesi
filia ngango tu ngamala le foi o join my tato live. Good morning DJ Manuia ia lau tiute whaftai tele leota polotai mari etoa tu pai tu Samoa sorry leota polatai le mali etoa tu pai tu Samoa ta lo falava Samoa ini nei tai manuia alofa mo na yo ainga ile fanga a fenga o saina ia elenga tai leo se yuli ati ia mal fatua le fai le la market male tula fale papa shop ifunga le alofa atu ia mai Griffith Australia faftai tele molo faanga ia mol fo ile ngato ainga Samoa nei ia onisi fo yo wo ia mapa aga umolo o i Samoa nei faftai tele mafta mai faftai fo il faanga ina ia o le tat au nanga matautua ia laulo pe tau atu tatu po kalamero seu manelo pe ia le foi wo join mai ia le tofina ia esta sua ia in tatu live nei tai au la to umalava mai mo mai lungo tatu Facebook page ale nga tai lea ia lungo tatu YouTube channel fa after tele after mai nei tai au tulanga umalo ia seu tatu wa tunu ia lo fa nga solo ia tulanga fol tanga ale pale mene ia ile taimine tano inga lava o vaenga o le tala tupe ia ale ngata ile o le fa manga le o nisio vaenga o nisio itu o fa pena ona la walunga i Samoa taimine o te tantonu o fa pena foi ona lau sila fia e o tatou ainga uma ia tunu mau ia tulanga lea o nisi fo i o la fonga satu ina i lunga o le tatou ala atana TV1 television TV1 ia e fatatau lea i isi e kale sia mai le tai o le asfitu per tu la sistek lila lida o Willy Papu per tu langana o la walunga i Samoa i te minei mo toi foi mo foi ia tātou whanau ia o onga ia mo toi amatalia o a vasenga masani pe ona masani ai ia aele i whaaluina ia tātou lockdown o nisi o vaenga ia tūlanga tau tālonga ia o toi tatala ia tālonga ia mo astona pe o la astona i tenei sa wapena on whatonu uai ia le tena sai lea a le Iuni la kapia ia ai le ngata fo i leo Iuni la kapile i le marriage ta marisi ia lea na whapena ona whatonu ina ia la tau tālonga i le sainia lea o se la tau champini ia i le astona i tenei ia pe o tūlanga na o nisina o vaenga ia fia i la mai whailoa atu le maru statu atu o tatu walwalai lea ua amata ona toi foi ia tūlanga umose tatu atu i mea pe i tūlanga mea sau masani ai ia ai le whai o lockdown ia al teimin nei ia o lo tūlanga le leimea i le pokalami o le lawa singa male no pei male tō fine ia lili ia le ngata leo toi tu ina atu lea i le taimi o tātou tau fiafi o tūlanga umana o nisio vaenga o lau o lungai ia isi o tātou teimin nei whai asina tele ia le fusatau nuu mai ia se tasi foi o vaa mai New Zealand le ova ma le lua se lau pasese ia le sama pena ona whaia tūlanga masani pe o quarantine i le sulfa aso ia masafa pena ona
mo mai ia I tātou ripoti sa le lei lava ia le whatinoina ngā luenga e le ngatori manu le malo ia o le tanga luenga soifua malo loina ia mai latou uma lava lo ngā lulue whatasi ia mo le puipuia le so tātou atunu ia ne I ofi mai pe sao mai ia le whaamai ne le COVID po le coronavirus ia I tonu so tātou atunu ia lo whaamai whailo mai fo I tātou tala ripoti sa le lei ia le whatinoina lava ia o le au nanga e ala lea I le aia le lei fo I latou sa malanga mai I le vaare mai New Zealand ia le silia ma le lua se lau pasese ia le safa pena ona vaina lo I vaenga o lo o whaatau nuu ina I le tātou quarantine mo le COVID sumaleiva mo le puipuia lea o le mamanu so tātou wātunu ia esta sua soifua manuia nei tai au totoa ma le manino mai lo tātou tapa au sili langi whaftai tele ia Marie Alosio tama au tama na olo mala auli ta lo fala sunga vise maro lava tautua atunu o lo fatu whaftai tele Marie ia mafta mai nei tai au ia le foto me mori mai ia lo faanga esta sua manuia tiute ma fe au mga luenga whenga I foi mana malu se tātou atunu ai mese lau sunga tu mai di foi nei tai au whaftai tele whaftai foi ni mafuta mai ia I tātou Paul Kalame ia I le nei tai au ia pe o tūlanga umana ia o lo whapena ona afia I foi ia tūlanga o meo lo tutupu se tātou watunu ia I le nei vai tau ia o le foi ia mo mai tala tātou ripoti ia o lo alu pe lunga ia le o lo si pe lunga le numera o ila tau ua afia I le whaamai ia I New Zealand pe o tūlanga lea sa ai mamau ai foi se tātou malo ia mo le malu se tātou atunu ufe malanga I mai foi ia mai latou to ia nga ia tu New Zealand o lo isa mo nei ai pe o tūlanga le sa whae tete I lava se tātou malo ia o no le o to tupu mai ia le o to e rifo I one numero o I latou afia I le coronavirus in New Zealand ia ai malia ia nei ma ia e manga kua le meni ngai Serius ka? ngai
Fia fia mei mei lutino. Lue lue mei mei lutine tene. Ey, lese vai vai tene tene. Ey, lese vai vai tene tene. Ey, lese vai vai tene tene. Mei mei lutino bebe. Vai pra cara de alguém esse clame. Eu vou me get some riding it. I'm riding it. I ain't never done that, but if you want it with love, cause I'm a dying it, cause I'm a dying it. Girl, I got so many questions, you are the answer. Tengo el Pacifica, sé que she la belly dancer. Go and break it down and make it bounce. Make it bounce. Make it bounce. Tic-tac-toe, me all in a row. Let it look more, so I go down low. Know your body will make me under control. My mind deja vu, it's a tornado. The one now we all say let it look more. Like a stick color. Oh my God. So much I say kilo kilo. May look no pepe. May look no pepe.
mai e tangata Ao Iai ile Turinga olo whaasalanga Uai Taruai lele usitai Le sua malie fao sosoa Ole la lulami Lo walie fa mangalo mai malave ai So usese ya upa umato esabali Aima imau Lei umai ua masa Ile pala pala Atuai Io sese Manile anga Ai lau pese O matuai Ia toi whatalo whatu le manusia tātou wā tunu ia ua whaiona mo mai ia whasalaunga ia ale tautua laulo pei tau latu tātou po kalame o le Usu Seu mo le lo pei nei tai au whatalo whatu i latou uma lea whatu a mafuta mai i lunga o tātou po kalame nei tai au lo i whaia niso lo whaanga pia moli moli ia mo le manusia tātou wā tunu ia mo a inga fo i wopa anga fo i ai latou uma lava o tātou valavala ia tunu e mau Lea ua mawhai ona moli mai whai la tolo whaanga I lunga tātou Paul Kalame Masanya tātou Paul Kalame a whamelea anisi tau ma oe tai au manuia I lau sunga Ia whapena ua na tula I mai whoi nei tai au Ia manuia tele tiuta nei tai au Ai fia mamoni atu olo whaanga ina io mātou a inga I Samoa atoa Ai maisere a inga I wawala I si o tēr ia taefu a whamaa Whapea utua ngane malava o lato uso manai whanau ai mese ia sio to lua ia anisi tau ma oe love from Aukilani New Zealand fa tai tele ia mo lo faanga moli mai mo ainga I samoni ma ota to vio manuia ngalwenga le yaso from Otara New Zealand fa tai tele ma lo lava tau tua tunu Lord bless fa pena fo I lau sunga fa muniere tua tiutem ngalwenga fenga I fo I ne yaso ai le ngate le matanga le neiva yaso Tato walo toi tutem nga wenga Irene ki talo falava manuia lava ne yaso ia fe au matiute fenga yai eva falongo watu I nei Wellington ne fai ya si pusa le malulu ia alofa atu mo ainga uma I Samoa ma America Samoa ia mau ainga I so se tafa le nei langi love you all and God bless ia alofa anga na Momoli mai a Irene ia a ki mo na ai ngai le ngata Samoa nei ia a o atunu e mamau pe ona ia I America Samoa
Miriama mo ananu ia lea ua whaatasi mai tātou po kalame nei tai au whaftai tele ia le mafuta mai whaftai fōi whangaina o le tautua ia e tawalatu tātou Seu ma Loabay ia e mafuta mai fōi nei tai au ia alo munu whai alo whaanga a le sunga ia moa Miriama mo ananu tala whalawai lau sunga alo tu mai le fōi nei tai au ia whamalo lava i lau sunga tautua tunu uvi ia tātou li whaola Yesu Kiriso lo maulunga pea so i fua maua ia i pa ia mal so tātou atunu pele o Samoa alofa atu mo so tātou atunu o Samoa ia mana yo a inga mai sa titoa ia li pata ngā tai vai i sa vai ia matua nai manono matua nai manono alofa whabitoa mo lau sunga DJ ia mare a inga ali male ainga ia manuia tele lau aunanga i nei aso ka place o atunu pene o Samoa whapea lau sunga whaftai tele le mafuta mai whaftai foi ia le moalo whaanga aere ngā tairea ia o nisi foi o i lātou o toi momoli mea lātou lo whaanga mo nai Samoa nei Maria alo sio ia o tatalo i le atua ia tu mai lahudi ia la ulima olo ia i whainga pālota ia wa tulanga na le hoi tā pena sio tātou atunu ia i whainga pālota ia o loma nei ai tulanga umana o lo tutupu Samoa taimi nei ia nisi o vaenga leo o tā ua mai fo i e Maria alo sio ia le manu malo ai fo i ia o le sunga ia la uli le mali toa ia i whamasinonga sa wapena o le whianga i fo i se lau molianga whaisina tele se lau molianga ia whalea ngā ina umanei ia molianga ia i le whamasinonga ia peo tūlanga na nisina mea lo tutupu i Samoa ia o umaine lo whale atua tūlanga na ia o tonu sama pena foi ona talaina foi i punyo faltalo ia sama pena foi on tato mo se upu mo se whamalosi ia o se tui foi mai au na le atua ia i la sapati anafi ne la whapena ona moli mai foi se au ia mo i tato ia ele ngata o le neiva yaso o le nei masina ia o tato savalinga ma le kakofi ngaunga le whaingei ma le COVID-19 fu ma le iwa ua kele inga whaile ua kele inga kenso uma kele o polkalame o ngā wha inga le COVID-19 fu ma le iwa ai pio tūlanga na ia lo whapena ona ia i Samoa taimini wa amata ona talaina le tele o vaenga wa amata ona talaina Samoa nei mese lava ia tūlanga ia o peo o pa mawhalkalapu ia o loo whapena pea ia le sa mo le asu sa patia ia o i lātou ia whaatau a lātou o loa i le ngātau luma la wala o le maketi o i funga lei ma le maketi o ia o loo tū mau pea ia le tapu po le sa foi ia mo i lātou la ia i lungo a wala e le mawhai ona tui whaatau ina ni o loa ia i le asu sa i le tai au le asu sa ia peo tūlanga na vaenga foi na o loo iai i sio tātou watunu ia o tūlanga uma le whono le pālemene ia o loo wha solo pia wha ta avale pia ia o loo pasi mai ia o whelafo inga manatu ia mo le lei o sio tātou watunu o tūlanga na fia e foi le loto ia we inisio wha manuianga ua whapena o nau fo mai e le sio tātou malo ia mo whamanianga i lātou ele ngatala o le au matutua le pensioni ia o i lātou malama ua whapena ona afia ia ngā luenga afia tamau ainga ia ona o le COVID-19 sfulmaleiva pe o le fifianga na o lo iei fo ia le o lo iei whamalosi o tuina mai ia mo i lātou malama ia o whapena ona afia ia ngā luenga afia fo ia lātou pesinisi ona o le COVID dea sumaleiva ai tūlanga umana o lo iai ia pe o lo pena whailoa atu fo i le aso wharaile ia le tūlanga lea sawa pena ona pasia matuina mai fo i tua le pepa ia o whamtalanga mai le nupi wha po o le ofisane o lo iai ia sau whanga
ale mamalu so tātou atu o lea o whamatu umai ai leo ia pe ona whamamaina atu i le asfareile fitu tesi male valu miliona po o le tasi tesi male tasi paseni o le atutongi tupe i le au faisau fanga i le aso lua te semba lo fesuiva lo ingon fai unga tausanga nei lua suma tasi tesi male tolu miliona o le tolu pasene lea o le tuina atu lea i le au faisau fanga tu sa i le aso mua yulai lo na winga e tu sa o lava i tutonu o lau sau fanga i le nupi faa sfuma le faa tesi male lua miliona o le au fai inga tupe o le famanianga lea o le afa safua lea mo le au tongi sau fanga o le lua paseni o le tongi ina lea tongi tupe mo le au fai sau fanga i le aso mua yulai o le aso mua le masina fong o le mauai le lua paseni o le isi se fulu tesi male ono miliona po o le tasi tesi male 5% o le tongi tupe foi i le au fai sau fanga i le aso tolu se fulu o novemba ia ma le se fulu tesi male ono miliona foi po le tasi tesi male 5% o le tongi tupe foi i le au fai sau fanga i le aso lua o mati lua afe lua tasi tūlanga umana ia ma ona tawa whai rola ia ona maua atoa lea ia o le ono suma le wha tesi male 5 miliona o le mea alofa po wha manu ianga lea ua foi na mai foi e le nupi wha te lere vaenga se leni o mwhai wha manu ia nai ia le maluso tātou atu a e pe e mātele lava e le ngata i le mātele lava i lato umaolo o to tongi a lato saufanga lato o lo to tongi a lato saufanga i le nupi wha lea ua manino mai pe pa whamatalanga ia i le mai le lato ofisa lea foi ua sainia ia ma ia le minista ia ma le CEO ia o tūlanga umana leo ia o se tūlanga foi whawhiwhiaina le manso tātou atunu ia e mo ia o lea o le anu kako lockdown wa afia tātou tūlanga tamau ainga me se la manga luenga ma tūlanga uma ia alea mo si afsosoani mai le nupi wha ia atonu e lava i halau whaasoa ia mo le masina po le lua masina ia mai e na o le tasi whaatasi o le fōringa mai wha o na tongi tupe atu ia pe e te su ia o i le official vaenga ia e sausa o atu pena ia te oi ia ai na o le no suma tasi ma 12 miliona po le 12% ia rusa o ai tonu la saufanga tūlanga umana ia whaafitai ai fo i le tātou malo ai le ngata i deo sunga o le polafionga for minister ia ma le CEO ia tūlanga uma o le mawhamatu uma i o le whamanu ianga mo le mamalu so tātou watunu ai whaafitai tele ia le foi uma futa mai seo anti Sulaina tupaitia ia le ai mafuta mai New Zealand good morning praise God whaafitai mo le o nanga matano fie i nei tai whaafitai tele God bless whamania le atu ai tiutema ngā luenga whengai foi ia ma seo tātou ainga ia mai lato uma lava paanga masani le tātou porkalame ia i le nei tai au ai le ngātai leo la matanga le nei vai aso whamanuia tene le atu ai tiutema ngā luenga ia o alofo imwhanau ia o onga ia tatalo pia i le alofo malanga le leo tātou tapau siri langi ia whapena o na vai lutu